Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana naše vojske se intenzivno razvijaju i mi ulažemo mnogo novca i mnogo napora u njihovo obnavljanje i njihovu modernizaciju. Ovde smo imali priliku da vidimo šta nude najveći svetski proizvođači, ali smo imali priliku da pokažemo da i naše naoružanje može da bude korišćeno čak i na najsavremenijim sistemima. Opremanje i naoružavanje helikoptera Airbusovog H-145 našim naoružanjem je izazvalo veliku pažnju kod svih učesnika ovde i već smo dobili dosta zainteresovanih zemalja koje žele da znaju kako je to Srbija uspela da svoje naoružanje postavi na Airbusove helikoptere. Razgovarali smo i sa francuskim ministarstvom odbrane o nastavku naše vojne saradnje, ali i svakako o pripremi posete i svega onoga što treba da nastupi kada se predsjednik Vučić i predsjednik Macron budu videli u Beogradu. Vojska Srbije je ovde imala šta da vidi, ali svakako i da ponudi.